kif ġabdiet tiħrax sewwa t-telliqat mexxija tal-Partit Laburista u awtomatikament għat-tmum ta' pajjiżna, f'mossa deskritta minn dawk fil-Partit Laburista bħala waħda li lan tagħha ili tfixkel bil-kbir lil Robert Abela, il-President Emeritus Marie-Louise Colero Preca ħarġet messaġġ ta' appoġġ sħiħ u ferventi li rivali tiegħu Chris Fern. L-ex-President tirritorna fl-arena politika kontra d-deputat Robert Abela b'messaġġ forma ta' filmat fejn Colero Preca teloġa lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fern fuq kull livell u tinsisti li huwa l-għażla tal-mument. U għalhekk li nemmen li Chris Fern huwa l-għażla tal-mument. Marie-Louise Colero Preca kienet ukoll ikkontestata tmexxija tal-Partit Laburista lura fl-2008 meta wieħed mill-kandidati l-oħra kien propju missier l-avversarju ta' Fern f'dit-teliqa, George Abela. Dakinhar George Abela ġab 200 vot mid-delegati Laburisti, l-akbar numru ta' voti wara Joseph Muscat, fil-waqt li Marie-Louise Colero Preca ġabet biss 26 vot. Minn barra l-ġlida diretta għat-mexxija żewġ ex-presidenti sabu ruhom fuq żewġ naħat differenti ukoll meta l-ex-deputat mexxej tal-Partit Laburista George Abela xed kontra l-istess Colero Preca fil-każ tal-inċident ta' Paqpaqli. Dakinhar George Abela kien qal li meta kien President kien iġor fuqu kull responsabilità għall-avvenimenti ta' Paqpaqli, b'kuntrast mal-pożizzjoni li ħadet Marie-Louise Colero Preca meta kienet qalet li hi ma kellix rwol dirett mal-attivitajiet.